أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غرباء 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 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wasangliti puji pamahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawati wan salam pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yarini sabmiyabot in waktu program sin Ma'had Moro al-Islami amunin ad-da'watu salafiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin, habiyaun sarang sukul kita ni fa Allah subhanahu wa ta'ala sinyari nakabisita ng guru nato, guru kakilahan tanyo, anak sin mudir sin Ma'had Moro al-Islami amunin fadilatul Sheikh Mudir Alim Muhaymin Shakili. Insyaallah subhanahu wa ta'ala in pangadjian itukbal niya kato amunain hantang sin paghisab sin ginhawabaran. Ari niya pa katagnaan in pangadjian tukbal tagnaan niya in pangadjian na to insyaallah subhanahu wa ta'ala pagbasa sin Quran. Insyaallah itukbal ko pa guru sin kita niyo winaduaing din kan Sheikh Dussabur Shakili. Falyatafaddal fadilatuhu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن صار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المستمعون الكرام أرحب بكم أحر الترحيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna-muna mga kiaulungan sin Allah amo hindi magbati laul magsarang sukul kita niyo pa Allahu Ta'ala amuin yari na isab kita niyo nakapagbay mata amuin majlis pag tutuntutan tanyo ilmu alhamdulillah kiatag na antanyo haayat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin biatbat ko kanyo hain doon yaun inyatto daing hamanga amuin kya upihan ko haamuin kasuwan ko tuod pagdungon imam si Masjid Nabawi amuna ifadilatu Syekh Ad-Doktor Muhammad Ayyub rahmatullahi alayhi rahmatullah amuin kaaunan niya sa kahaba siya magbasa sa kahaba siya magdihil pangadjian tumukbal siya amuin babasahan siya mismi magbasa Quran sibo da maghindo siya mga jami'ah magbasa siya Quran pamanga kamuriran niya alhamdulillah inyatto amuin sa lingkat-lingkat kaaunan amuin papagbarakaton sin Allahu Ta'ala in amuin pakaradyan sin kita niyo amuin tagnaan ayat Quran mahuli niya mga kiaulungan sin Allah itukbal ko yung pagsarang sukul muna-muna paamuin mga sila tagamulahi sin pakaradyan ini hapaguhanan sin guru na kalasahan biyakan Pak Tuan Alim Zakaria Muhammad piyari hala sa sin Allahu Ta'ala iban sin ahli niya damikian na sin mga panaiban niya mahuli niya salam dua kanyo katan amo hindi magbati laul murah-murahan ha mahapon ini amuin papagbarakaton sin Allahu Ta'ala in sung tanyo pangadjion amuna in hantang sin paghisab sin ginhawabaran mga pangasubo tagnaan tanyo mga kiaulungan sin Allah paginhawabaran tanyo uno dimatong nabha kato tanyo in adlaw amuin iya subutan niyo in ginhawabaran tanyo sin mga kakahinang tanyo mangi marayaw dahon mattu mangarap pa Allah subhanahu wa ta'ala in mga kakahinang mangi kaya pagtaubatan na baha pa Allah subhanahu wa ta'ala in mga kakahinang marayaw in ini tulos ikhlas da baha pa Allah subhanahu wa ta'ala di matong naba kato tanyo in adlaw amuin natali tanyo marayaw konsumko nisa in kita nyo ini mabaya iban sindi mu'matto pahadarat sin Allahu Ta'ala hasupaya kita nyo magsaddiya atawa in kaaunan tanyo bukun pasaddiya di matong naba kato tanyo in waktu amuin natali tanyo marayaw in kakahinang tanyo hama kataw taymang huran tanyo hakatilibot tanyo manusia in mga piag-ambuldaan kaya pagbaklihan kaya pagmaapan na ba sinhang katao pahang katao hari pa dumatong in adlaw amuin adlaw pagtuntot pa mga tao nanganyaya amuin wayruun na hipamayadan dito hato buat malingkan karayawan niya. Atawakan dan dito hambuk adlaw
sa kita nyo lumuaw gawang sin kakahinang tanyo sa wayroon na tayma atawa wayroon na angkat kakahinang tanyo uno-uno sabab sin piag ambuldaan parsaggaan antara tanyo iman sin taymang tanyo muslim wala kaya pagmaapan sinda hindi pa hadunya ini mga kiaulungan sin Allah para kala dakula bangdi kapag saddiyahan hatiranan sin paghisab babayari pa kita hadunya ini ni malagu pagsusunan dahil nga sabiatin Allah Ta'ala piyahati kita niyo asal sin mapatutihinangun sin kita niyo babayari pa kita niyo hadunya parman sin Allah Ta'ala ya ayyuhalladina amanu attaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya kamu amuin mga namamarat saya kabuka kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala hinangan niyo indaakan layuin niyo liangan wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad iban subay tuod in tiap-tiap ginhawa magliling sin ununa in kakahinang napaunan niya paadlaw konsum amuna in adlaw akhirat tanda niya mga kiaulungan sin Allah sin suok sin adlaw akhirat siabot sin Allah Ta'ala adlaw konsum naong si mga ahlul ilm wa kullu ma huwa atin fa huwa qarib kataan sinamin magdaratong yan in iyan masuok dahil nga sabi ito ayaw kita magpahil-pahil sin pakaradyaan amoy magbista kita in adlaw akhirat malayo pa sabab misan biyari in lukay niya na in iyan way rapat magdaratong kato tanyo. Sumakawain makabuka adakala dumatong kato tanyo, in ajal tanyo muwi matupadlaw akhirat, in kaaunan tanyo bukun sabdiya. Yan ni makabuka mga kiaulungan sin Allah. Wattakullah, bialikan sin Allah Ta'ala, in pardakan niya ayat ini kabuka kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah khabirun bima ta'malun. Karena bunanto din Allah Ta'ala sangat pandai pandikal tumungbasin kakahinang niyo. Bangin kaaunan marayaw. In kaaunan sin kakahinang marayaw. Alhamdulillah in tungbas niya lawi marayaw. Kasanyangan salama-lama. Sumagawa bangin kaaunan sin kakahinang mangi. Waliyazu billah in tungbas niya mangi. Dahil sa magtugda iman sin kakahinang mangi. Mga kiaulungan sin Allah ayat ini kahatian tanyo day nga mga wajib pamano siya muslim in amuin maghisab siya sin ginhawawaran niya babayari pa siya dunya in sambahayang niya kaya tunay niya rabaha in pagpuasa niya pila na in kakahinang marayaw kaya pagdaak niya kakahinang mangi kaya tagahan niya sadakkan niya, sinalta niya. Hisabun niya tukatan mga kiaulungan sin Allah babayari pa siya dunya. Sabab amu-amurayat tu in mahinang niya luto dahon mangarap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna in kakahinang niya. Mangi marayaw. Umar ibn al-Khattab radiyallahu an nagbanda mga kiaulungan sin Allah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaban niyo na yung ginhawabaran niyo. Hari pa kamu mahisab din dito adlaw akhirat. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Hisaban niyo, timbangan niyo na. In ginhawabaran niyo, in bugat-gaan sin kakahinang niyo mangi marayaw. Hari pa kamu matimbang din dito adarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna ahwana alaykum fil hisabi gadan an tuhasibu anfusakum al-yawm. Karena bunal tu gumaan in amun hihisaban dito hadarat sin Allah Ta'ala adlaw konsum adlaw akhirat hamanga sila atawa bang tanyo hisabun in ginhawabaran tanyo ren babayari pa dunya adlaw dunya sababin adlaw dunya ini mga kiaulungan sin Allah amalun wala hisab adlaw pa ini sin paghinang amal ibadat wayroon pa paghisab. Sumangawadlaw akhirat gadan hisabun wala amal.
paghisab na wayroon na paghinang. In makabuka mga kiaulungan sin Allah, biadiin na bang kita nyo dumatong, pahadarat sin Allahu Ta'ala, wa anta muhammalun bil athqali wal awzar, in ako iban sin ikaw, nagdara kita nyo sin bugat, sin dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin wala kaya pagtawbatan sab, wala kita nyo naghisab, sin ginawawaran, sin babayari pa kita nyo rin diha dunya. Hantangan sin paghisab ini mga kiaulungan sin Allah, bang kita nyo mabaya, umingat sin hantangan niya, kumita kita nyo sin kaaunan, kahalan sin mga kasahabatan, amuin siyaksian sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sarayaw-rayaw pa zamanan, kala alaihi salatu wassalam, khairul kurun karni. Sarayaw-rayaw na pa zamanan, pag ibadat, tuyo, iwan alisto pakarayawan, amo na yung pa zamanan ko, sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iban sin mga kasahabatan ko. Summa alladhina yalunahum, mahuliin sumunod daing kanila. Summa alladhina yalunahum, mahuliin sumunod daing kanila. Tagnaan tanyo mga kiaulungan sin Allah, kan Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu an, bang biadiin inhantang niya, maghisab sin ginhawabaran niya, babayari pa siya dunya. In kaaunan ni Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu an, kana yumsiku bilisanihi wa yaqul hadha alladhi awradani al-mawarid. In kaaunan niya paghisab sin ginawabaran niya, pag-agpangan niya, indila niya. Sampai paghimumungan niya, amuna iniin para sa baban, sinikabin sana kako. Subhanallah mga kiaulungan sin Allah. Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu an, sarayaw-rayaw na manusia sin ummat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa taas-taas na darajat sin pag-iman niya, sumangawa biyatu pa in kaakin niya, in buka niya, sin parakala dakula, amu insungon tanyo adlaw akhirat, agpangan niya indila niya, sampai lalaungan kabtangan niya, bibista niya mga umat Islam, sa kiyahatian sin siya, tiap-tiap kabtangan sin kita niyo, in ini bibista katutan niyo, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Wayroon kabtangan, hipagkabtangan sinambuk manusia buat malaikat, aun malaikat, nagjajaga, sumusulat, in malaikat yaun atid, dit magbutas kaniya. Yaun, miyamarad kaniya, sadya sumulat sin kabtangan niya. Dahing hasabiat tu mga kiaulungan sin Allah, biatuin kaunan ni Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu an, misan pa biatunin taas sin darajat, sin pag-iman niya, sumagawain amuin, kabuka niya, agpangan niya, in amuin, dila niya. In kaunan niya mga kiaulungan sin Allah, kathirul buka, mataudin pagtangis niya, kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian apabila siya magpakakita kahoy, panghiyanom, unuin akin niya, dahil nga mga ilalaungan niya, wallahi, ibut pa Allah, lawadidtu anni kuntu hadi syajarata tu'kal wa tu'dad. Ibut pa Allah, mabaya na ako mahinang, panghiyanom kahoy, in kahoy, hitanom, pagubos sumulig, kaununin bungan niya, lumaas, mapatay puas parakala. Mabaya na ako, lang ni Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu an, sampai siapahan niya, mabaya na ako, may nang biat tuwing kahalan, biasin kahoy, puas parakala, nabukon na biasin manusia, amuin, hisabun pa, hadlaw ka na. Sa makabuka mga kiaulungan sin Allah, Qatada radiyallahu an, law niya, balagani anna Abu Bakar, qal, simampay law niya marika kubunal to di Abu Bakar radiyallahu an, nagkabtangan, laytani khudra, takulud dawab. Bang sadya ako law niya nahinang na, panghiyanuman amuin ng gaddung-gaddungan, dahil nga mga kasayul-sayulan,
amuin kaunon na sadya sin mga binatang. Subhanallah mga kiaulungan sin Allah. Sabab kihatian niya marayaw insusungon tanyo ini adlaw akhirat para kahala dakula. Bang tanyo di kapag sadyahan, tahan tutuod kahalubiluhan sa lagu-lagu ini pagbaktan niyo. Mari kita nyo kan Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, Amirul Mu'minin. In kaunan sin paghisab niya sin ginhawabaran niya, yari pa in ginhawabaran niya, hadun niya, sumagawa in pangatayan niya, iban pikilan niya, yattu na hadlaw akhirat. Hambuk waktu namasa siya suratul Tur. Sampai miabot siya pa ayat ikapitu, wa inna adaba rabbika lawaqi'. Parman sinallahu ta'ala bunaltud in siksa sintuhan mo tanto iniyan jumatu. Pabaka radiyallahu an. Nagtangi si Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Washtadda bukauhu. Sehingga magdurunin tangis niya. Hatta marid. Sampai nyabot na sakit siya mga kiulungan sin Allah. Fa'adu. Wala na nakaig hapamay niya. Wala na nakaig habay niya. Bisita siya, tibaw siya sin mga kasahabatan. Hambuk ayat na mga kiulungan sin Allah. Hatungod sin amuin adlaw akhirat. Ahon in pagsiksa. Umar ibn al-Khattab. Sampai nasakit mga umat Islam. Sabab maita. Yari pahadun niya. Sa kaula-ula. Kaya na naman niya na. Simisinong papangatayan. In amuin para kala dakula adlaw akhirat. Kahalubiluhan adlaw akhirat. Mainkan Umar ibn al-Khattab in amuin kabuntol niya. Sampai siapahan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kusog sin pag pamaugbog niya paagama sin Allah Ta'ala. Hadith ng kan Sa'd ibn Waqqas radiyallahu anhu. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب يا عمر والذي نفسي بيده ibut pamoy nagpapanjari sin ginhawabaran ko ini haliman niya Allah subhanahu wa ta'ala ma laqiyaka asyaitan salikan fajjan qat illa salaka fajjan ghaira fajjik. Hadis muttafaqun alaih. Di kau ipaglanggal sin syaitan haran buat malaingkan in syaitan magtuy-tuy muspud mahuy lumayo din kaymo supaya sadya di maglanggal kamu haran. Syaitan mga kiaulungan sin Allah in amuin kusog sin kabuntul manunjo kisin kusog sin kabuntul ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Sumagawa misan pa biyatto yung kahalan in buwa ni mga umat Islam. Amu yatto in kahalan, amuin mapatut jumatukatut tanyo mga kiaulungan sin Allah. Sabin syaitan ini kuntarasin kita niyo biyita katu sin Allah Ta'ala. Sumagawa kaibanan daing katu tanyo zaman tanyo ini tabiya dakuman. In syaitan bukun na lumayo katu tanyo sabab maita saginahon na sin kaibanan tabiya dakuman biya sin sasaginahan hapag lurukan yaw na lanjal kamu. Maita bah biya diin mabutuan hinangan sin zaman tanyo ini kakaun. Kiyuning lang sin kita sampul iwan itlog niya. May taayat to'y paglabot na mga kasaitan-saitanan, hakajinjinan, wala na marahibiyat to, sampay miyabot, piyatindukan bye-bye, in mga kajinjinan ini. La ilaha illallah, mga kiauluan sin Allah in ini, ingaton sin kita nyo syirkul akbar, sakuto ini pa Allah subhanahu wa ta'ala, amu indi, ampunon sin Allah Ta'ala ini siyusyudag pakan sin kamatay hawala siya nakapagtawbat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala kabuhi niya sin kakahinang ini manigubtiguman siya palaw mapinalka jahannam sa ummul ammat salama-lama
bang di siya makapagtawad pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabiat to, pindahon tanyo yung kahalan tanyo, tinggalan tanyo mga kakahinang biyay ni pagsirik biyay ni mga umat Islam. Sabi ng syaitan, insya, kuntarasin kita niyo. Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, biyat yung kahalan niya, sampai kiabaitan kaunan niya radiyallahu an, kana fi wajhihi khattan aswadan. In kaunan sin pamayhuan ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, aw na pamayhuan niya gudlis. Dua gudlis itum daing ha baribakkas min syiddatil buka. Daing ha baribakkas sin kusog sin pagtangis niya. Kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan paghisab niya yari pa dunya. Kaya na naman niya in kahalubiluhan adlaw akhirat. Mari kita niyo pahikatu Uthman ibn Affan radiyallahu an. Hambuk sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin sampai mga malaikat maluman kanya. Biyaita si Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sahih, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Di ka ako maluman masipog pambuk usog. Amuin sampain mga kamalaikatan maluman kanya masipog kanya. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Nakalanduin sipug niya may tayat to. Nakalanduin sipug niya pa Allah subhanahu wa ta'ala magmaksiyat. Tiyong basan siya sinallahu ta'ala sampai mga malaikat maluman kaniya. Sumangawa kita untan yung kahalan. Hi Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Kana idha waqafa ala al-qabri baka hatta yabulla lihyatahu. In kaunan niya pabila siya magpakahanti, magpakatindog, hangin pakuburan niyaon, magtangis siya sa hingga mabasain pungot niya sinluha. Sampai yasubo siya si mga kasahabatan, ya Uthman, masabot kayo min sulga, innaka di ko magtangis. Sumagawa bang masabot kayo min pakuburan, magtangis ka unuhangkan. قال يقول له عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سابلونيا ديومكين رسول صلى الله عليه وسلم نكسبدا القبر أول منزل من منازل الآخرة إن pakuburan panagnaan bay paghulan day nga mga huhulaan adlaw akhirat. Fa-in naja minhu fama ba'dahu aysar. Apabila'y manusia malapas dahil doon hayaon, in mapuas niya to maluhay na. Sumagawa wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Sumagawa pabila'y manusia dahil doon pahalawang pakuburan, sisiksa na, gigipit na sinlupa. In mapuas niya yato lawi papangsan, dahil sabi yato ipagtangis, Uthman ibn Affan radiyallahu an, sampai mawasain pungot niya sinluha niya. May tayat mga kiulungan sin Allah. Sabab sin bibis na niya ginhawaran niya sa kaula-ula. Siya na in isod palom sin liang lahad yaon. Niya nanam niya na pagginhawaran niya sa kaula-ula jimajatuna. Subhanallah mga umat Islam. In pagbista nila sin ginhawaran. Yari pa in ginhawaran na dunya. Sumawa in pangatayan, in pikilan, yatto na hadlaw akhirat. Sampai day nga mga ilalaungan ni Uthman ibn Affan, sin pagpikil niya, sinamuin paghisab adlaw akhirat, law niya, law annani, bainal jannati wan nar, wala adri ila ayyatuhuma yu'mar bi. Bangin kaunan kulaw niya, haut sin sulga iman nalka, di ko kaingatan, bang harap na ako tudyo pakain. Patudyohon sin Allah subhanahu wa ta'ala, hapaghisalan na. Lakhtartu an akuna ramadan, qabla an a'lama ila ayatu masir. Piyon ko na tan tutod, piyon ko na in mainang naku abu. Di ko pa kaingatan,
Mangharap na ako pagkain patudyon sinallahu ta'ala sulha katawanal ka. Sa parakala dakula mga kiulungan sinallah yung paghisab ini. Bang kita nyo di makapas, tanto tuod. Mahug na kita nyo pamin pag-iyanon pala yahullo. Unutain pala yahullo ini hati niya. Wayroon na kahatulan sin pakaradyaan mayta. Sabab ubos na in paghinang. Yato na kita adlaw akhirat. Dahil nga sabi ito, babayari pa kita nyo dunya. Maghisab na kita niyo, magbista na kita niyo, sin ginhawabaran sin kita niyo. Hasupaya di ta niyo mahinang susun, in kahalan din dito adlaw akhirat. Mari kita niyo kan Ali ibn Abi Talib radiyallahu an. Amuin biyaitaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya sahih. Ama tarda an takuna minni bimanzilati Musa wa Harun ghaira annahu la nabiyya ba'di. Ya Ali, di ka kau magrida in darajat mo rendi kaku darajat hi Musa kan Harun sumagawa wayroon na nabi puas ko ini. Biat yung kalagguan ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu an. Sumawa kita untan yung kunin kahalan niya mga kiulungan sin Allah. In kauna ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu an kana kathirul buka. Damikian biat turaisab. Matawudin pagtangis niya. Wal khawf. Iban kabuha niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal muhasabah. Iban sin pagbista niya. Paghisab niya sin ginhawabaran niya. Mataud na kalando mga umat Islam. Wayashtaddu khawfuhu min ithnatain. In kaunan niya, magsusung inamuin, nakalanduin buga niya tas dua parakala. Uno ini. Tulul amal, amuin nakahaba. In amuin subi man baya, iban pagtali, sin pakaradyaan dunya. Yarina in parniya wana hunggungan, nag-agaw na pas na sumagawa wayrong pertiatali. Buat malaingkan pakaradyaan dunya pa. Nalawang Ali ibn Abi Talib may tayat to kabuhan niya nakalando sabab pa yun sila akhirah. Kalupahan in adlaw akhirat. Wattiba'ul hawa inikarwan niya pangagari pahawal nafsu. May ta lawang Ali ibn Abi Talib pa yasuddu anil haq. Karena bunnal tuod in ini makapagang day nga kasabunnalan. Mga kiulungan sin Allah, tulul amal, nakalanduin hawa sinamuin pagtali, subi ban baya sin pakaradyan dunya. Sampai kialupan niya adlaw akhirat, biyadiin kalupatan niyo, doon adlaw magpakakita-kita niyo, pagkarunguan niyo, hikuan, minuit na parahmatullah, nagpatud na, biadiin in amuin mahinang tanyo yung mga pakaradyan ini. Hi Abu Darda radiyallahu an hambuok sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biandaan kita niyo tiyawag kita niyo kataan mga kiulungan sin Allah dungugon tanyo yung partawakan niya sabab nakalamot kita niyo kataan dahil dihay ni amuin yung pagyanon lang sin kita kitarul umur station sin amuin atawa hahantian sin pangumulan tanyo dungungon tanyo kuno. La'ari Abu Darda radiyallahu an Bani Adam innama anta ayyam kullama madha minka yawmun madha ba'duk. Ya nakapu Adam, ikaw na sayanin mga yadlawan hasa kahaba lumawain adlaw kahilangan daisab impangumulan mo. Dengan sabi ito, ikaw na sa ninadlaw. Faya abna al-20, kam mata min akranikum wa takhallaftum. Ya kamu pangumulan. Dengan kauhan tahun, pakauhan tagsiyam tahun. Mataud na dengan mga panaiban niyo, miuna na, nagpatud na, wa takhallaftum. Sampai kialupahan niyo na, kiataikuran niyo na. وَيَا أَبْنَا الثَّلَاثِينَ أُصِبْتُمْ بِالشَّبَابِ عَلَى قُرْبٍ مِنَ الْعَهْدِ فَمَا تَأَسَّفْتُمْ. 5 kayo in kabahong bata
ya kamu pangumulan 4 tahun, sampai pa 4 tagsiyam tahun, 5 bay na kanyo'y kabagong bata, magsusuk na kamu paniyang lahad, wala naman kamu nag-inu-inu simpakaradyaan, wayroon da inu-inu niyo. Waya abna al-arba'in, ya kamu mga pangumulan, dahil nga 4 tahun, sampai pa 4 tagsiyam tahun, dahabas siba wa antum alal lahwi kadakaftum, 5 bay na kanyo'y kasambuin kusog simpamaranan, inkahalan niyo masi-masi, yan dahil doon nakalalamihan, nagpatutog na kamu rin doon, wala naman yan kamu nanali, sin mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita niyo mga mag-athlete yaon, dahil nga naman mag-boxing, mag-basketball, bang magot na inamuin, pangumulan nila pakapatan, misan pabiyarin baya nila, sa na mag-retard mga kiaulungan sin Allah. Mag-resign na, mag-retard na yung kaimanan. Wayab na al-khamsin, ya kamu in pangumulan kay man tahun, sampa pa kay man tagsiyam tahun, tanasabtum bil mi'ah, wa man saftum, naabot niyo na inhang tunga sinhang gatus, uno na mayan, inamuin, uno na inamuin, nahinang yalom sin kay man tahun yato. Kay man tahun, uno na nahinang tanyo, habiyain ni na yung kahalan tanyo, niabot na kita nyo kay man tahun, hang tunga na sinang gatus, uno na inahinang tanyo. Wayab na sitin, ya kamu mga pangumulan ka numan tahun, sampai pataas na, amo na ini makabuka mga kiaulungan sin Allah. Maita, halummu inal hisab, laong ya Abu Darda, na karina kamu maghisab na sin ginhawabaran. Fa antum fi mu'tarakil manaya, kad ashraftum atalhuna wa tal'abun laqad asraftum. Sa biyari na kamu habibihan sin kamatay, yari na kamu habibihan sin kamatay, yari na kita nyo pag-agawan, pagutong bisunan sin kabuhi. Alhamdulillah miyabot papaka numan tahun, atalhuna wa tal'abun, uno na mayanin inanguntan niyo, masi-masi na mayan nakalalamihan pariyasan dunya, inalupuntan niyo. Di naman kita nyo manali sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, lakad asraftum, tan tutuod, naanyayan nyo na in ginawawaran nyo lang hi Abu Darda radiyallahu an, bang biyayan in hinang nyo, naanyayan nyo na in ginawawaran nyo. Mga kiaulungan sin Allah, kataan kita nyo na kalamuda partawakan niya to, hambu kusog, nakaratong maunkan Iyad ibn Fudail. Iyad bin Fudail rahimahullah, qala li rajulin, long niya pambu kusog ya subun niya, kam ata alaik, pila na long yan umul mo. Long sinusugin ni sito na sana, kaano man tahun na. Uni nakika niya Iyad bin Fudail rahimahullah, bukalim dakula, mundu 60 na sana, tasiru ila rabbik yushiku an tasil. Halom sin ka numan tahun niya to, in kaaunan mo, nagpapanaw-panaw kaw, nagtutulak-tulak kaw, tudyo patuhan Rabbul Alamin, masuok na kaw sumampay. La ilaha illallah, mga kiaulungan sin Allah. Di naman kita nyo manali mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, magpakusog. Sin ammal ibadat may nang tanyuluto daon mga rap Allah ta'ala. Biya sinakita nyo kain na aon kaibanan, tabiya na kuman. Inamuin pal niya, wanya rin agunggungan ini. Sumagawa, wayroon masi-masi tiyatali, buat malengkan pakarajaan dunya. Aon jimajatu, yari na in pal niya wana kunggungan, masinaman dumakan. Masinaman dumakan na eleksyon. Allahu Akbar, mga kiaulungan sin Allah. Wala niya panatali. Insiyayaun, tiyo-tiyo rakuman puklasan sin amuin pal na pasan niya.
magpatud na siya, mabaya si man sindi. Sumagawa sabab sin tulul amal ini amin nakalanduin hawa. In subi man baya si pakaradyan dunya, kaya lupahan niya in adlaw akhirat. Wala na siya nakapagbista sin ginhawawaran niya. Mga kiaulungan sin Allah, in Allah subhanahu wa ta'ala nagbanda kato tanyo, iqtaraba linnasi hisabuhum, wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Simuok na in hisaban, simuok na in paghisab, pamanusia. Sumagawa uning kahalan si manusia, halom kaligap, yaishuna lahina an hadil haqiqah. In kabuhin nila rin dia dunya, halom kaligap. Dahil nga kasabunalan ini, miyamalling, nananay kuri sila, habanda sin Allah subhanahu wa ta'ala mu'ridun. Nananay kuri sila, hamuin banda sin Allah subhanahu wa ta'ala ini. Hisyo mga manusia ini muna-muna nain mga sila, amuin wairun parat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala mga tao kupur. In bar iman, wairun dapat sarang di ini jumatukan niya. Sablong Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, innal mu'mina qawwamuna nilapsih. Bunal to din bar iman, mamaindugi siya paginhawabaran niya. Biadin ka aki, yuhasibu nafsahu lillah. Hisabun niya yung ginhawabaran niya karena sinallahu ta'ala. Haun maghisab, babayari pa kita hadun niya mga kiaulungan sinallah. Hasupaya di tamay ng susunod law kana-kana. Sa buwirun na pagbalikan, bang kita nakakatto na pahadarat sinallahu ta'ala. Di na kita makabalik mariko no waktu mga umat Islam. Hangkan sa manusia sampai siaput sinallahu ta'ala ng Quran. In manusia pagsusunan niya. Parman sinallahu ta'ala, hatta idha jaa ahadumul maut, qala rabbi irji'un. Sehingga dimatong maun kanila inamin kamatay, magsusunna. Unin pangayon niya, qala rabbi irji'un. Ya Allah, pabalikan aku matupadunya. Maita yatu la'alli a'malu salihan fima tarak. Hasupaya aku maghinang marayaw sinamuin kya taikuran ko yatu. Maghinang ako marayaw fima tarak. Maghinang ako marayaw magbalik dito adunya. Sinamuin mga kyabihin kuran dito adunya. Maghinang na ako marayaw, pabalik ako ya Tuhan Rabb. Ya Tuhan ko pabalik ako. Sumagawa uning biyayta kanya sinallahu ta'ala, kalla, di natuod, innaha kalimatun huwa qailuha, inyatu kabdangan dakuman, sabab maita, wa min waraihim barzakun ila yawmi yub'asun. Kabdangan niya rakuman, di ramagad, sabab maita, aun na amuin, aun na gaggat dahin doon hayaun, aun na amuin, pakuburan di na siya hautan nila man sindunya, di na siya makuno waktu makabalik. Wairun kita nyo makakita manusia, kiatod tanyo pamampangampa, nakita tanyo nagbalik nagpanaw-panaw, kataon-taon niya un. Wairun misan ang katao, wairun makabalik mga umat Islam, ang krenga sabiat to, babayari pa kita dunya, maghisab na kita singin hawabaran. Ayaw kita maunday nga mga tauan, amuin lihap mga umat Islam. Sabi mga inikahalan si mga tao kupur. Tao lihap din diya dunya. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mga umat Islam, dia hinangan kita niyo, hinduan kita niyo undang-undang. Bang biya diinin paghisab tanyo, paghinhawabaran tanyo. Dakar al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, anna muhasabatan nafs takunu kattali. Siabot kato tanyo, Imam Ibnul Qayyim ng bukundang-undang, bunal to din paghisab, sin ginhawabaran, hata supat parakala. Mga aon amuin, mabaya kita nyo sumulat, sulatun tanyo mga umat Islam, supaya di tanyo kalupahan. Hantangan, biyadin hantang tanyo maghisab, sin ginhawabaran, babayari pa kita nyo dunya. Awalan, muna-muna tuod panagnaan, albadu bil faraid. Amuin, bistahun tanyo,
hisabon tanyo ginahawabaran tanyo ang mga kakahinang piyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Faida ra'a fiha naqsan tadarakahu. Apabila kita ng ginahawabaran niya, kulang, inkiyatunay niya, sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, na sa uton niya ito yung ginahawabaran niya. Sa uton niya, amuin, babayari pa siya doon niya, biya na sinsambayang, bangin kaunan niya, jumat sadya sa magsambayang, at haylaya sadya, na babayari pa doon niya, sumambayang na sa 5 waktu. Sa mga kiaulungan sin Allah, biya itakato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah, as-salah. Panagnaan, hisabun kato, hadlaw kiamat, amunin pagsambayang. Fa in saluhat salatu saluha sairu amalih. Apabila nakapasya jimatu inamuin sambayang niya, inkatan kakahinang niya dumayaw na. Sumagawawin pasadat salatuhu fasadat sairu amalih. Sumagawa bang dahil doon pa sambayang nalungsad na sabdi sa magsambayang 5 waktu. Na inkatan kakahinang niya tulungsad na misang pabiyadiin intawd sin puasa niya. Misan biyadi nakapila siya nagkatumari pa Baitullahil Haram naghaji. Lungsad na ito mga umat Islam. Sabing sambayang ini, imaduddin. In sambayang 5 waktu ini, mga hagsin agama. Mga hagsin agama. Nabiyariin, bang tanyo ini wala tiyunay, tan tumalungsad din doon kato tanyo, in agama Islam. Nabiyan mga umat Islam, in pagpuasa tanyo din nga mga piyawajib sin Allah Ta'ala. Inyan itunay tanyo. In katibusan sinamuin. Yadlawan si bulan Ramadan. Ayaw amuin paglongsin kita. Mamanong tinggilan pitla. Longsin kita siyamda. Tu din nga panagnanang po. Tu isa ba panagakagitungan. Tu isa ba amuin. Kay napusan ng po. At niya mamanong niya ang tinggilan pitla. All in all yato. Pila siyamda yung napuasan niya. Nanya to. Ayaw biya ito mga kiaulungan sin Allah. Sabab ini piyawajib kato sin Allah Ta'ala amin katibusan. Sinyadlawan si bulan Ramadan. Puasahon sin kita niyo Allah mabalik na Ramadan. Masuk na mga matis na murah-murahan. Piabot kita niyo sin Allah Ta'ala ha bulan Ramadan. Nabiyahan yung pag may kahaji. Mangko makakaus na ayaw mo tarasawa. Sawing kamatay di tanyo kaingatan ko no waktu. Dumagpak kato tanyo. Saniyan ini karwa mga kiaulungan sin Allah al-manahi. Intungod si mga piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bistahun tanyo in ginhawabaran tanyo. Apabila kita tanyo in ginhawabaran tanyo, nakahinang, daing mga maksiyat ng Allah ta'ala, tadarakahu bitawbati wal istighfar wal hasanatil mahya. Sautun tanyo yato babayari pa kita dunya. Sautun tanyo sin pagtawbat pa Allah ta'ala. Pag-istighfar pa Allah Ta'ala, mga yukampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan si mga kakahinang marayaw, amin mga pasikan niya. Sabab mga kiaulungan sin Allah, inhinang dusa doa ginis. Kabair iban sagair. In kabair, biya na sin, muna-muna na ito din pagsirik pa Allah Ta'ala, pagsakuto, biya na sinasabutan yung kaina, maglabot kita, pamakajinjinan, maghinang sampul, butangan itlog-itlog, atau mag-ipat kita bay nila maghinang bay sinakajinjinan atau matu magkadya pakanunuk-nunukan matu pakakubul-kubulan mga yuran dito hato pa mga kaapu-apuan nawapat na nanya to sakuto yato sirik dakula sa nanakuto kita pa Allah subhanahu wa ta'ala sa kaulaulan sila yaon aun kawasa biasin kawasa sin Allah ta'ala magdihil kamumpatan mangdihil kamudaratan nanya to tunggalin Allah Ta'ala. Tuhan Rabbul Alamin. Ayaw, tinggalan sin kanta yung mga yato. Kasirikan yato mga mat Islam. Di ampunon sin Allah Ta'ala ni siyo sudagpakan sin kamatay. Wala siya nakapagtawbat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala kabuhi niya. Manigabluan siya alaw mapinal ka jahannam sa lama-lama. Mang wala siya nakapagtawbat pa Allah Ta'ala kabuhi niya. Mamuno kita ginhawa. Hawayron kapatut. Mamakay sin ilmu sihir. Magkaon ataw musasin usagan dariba mga niya kita sin alta sin amuin anak yatim ini nikatan kabair iban sin kaibanan niya ini di maampun buat malingkan na pagtawbat ng Allah subhanahu wa ta'ala indo sa sibi-sibi ini maampun mga umat Islam
amuin man kita mayong kaampunan ataw mga kakahinang marayaw biya sin biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams in sambayang 5 waktu fajar, zuhur, asar, maghrib, isya wal jum'atu ila jum'ah in jumaat pa jumaat na isab sin susungon hangka 7 wa Ramadan ila Ramadan in bulan Ramadan sin tahun ini iwan sin bulan Ramadan sin susungon yaun in haut niya yaun aun waktu magpakainan kita nyo sa siwi-siwi na in iyan katan bang tanyo itunay ra in sambayang 5 waktu in ut niya yaun fajar pa zuhur in ut niya yaun iwan sin kaiwanan sambayang in jumat pa jumaat in Ramadan pa bulan Ramadan halom silang katahon pangkatahon inyan katan papasun niya in mga dosa siwi-siwi idaj tunibatil kabair apabila tinggalan tanyo yung mga dosa rakula nabiyan ng umat Islam ini katunya amuin anna muhasabatan nafs alal ghaflah bistahon tanyo ginhawabaran tanyo hatungod sinamuin kaligap in ini mga umat Islam wa yutadaraku dhalik masaud in mga parkala kaligap ini kaubatan ini biddikri wal iqbal ala Allah sin patawron tanyo in panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala iban alupon tanyo in amuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amu yan in ugap ubat sinamuin kaligap mga umat Islam sawab in zaman tanyo ini yan na inamun ginisan kaliligapan mga umat Islam yan na in ginisan sin kapit na pitnahan amuin kulang na in waktu tanyo magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sab sin kaligap na ininilong si mga sila qala ba'du salaf iyak anib kau tuod ya kau temangod ko ay yakhuzakallahu anta fi ghaflah amuin kawaun na kau sin Allah subhanahu wa ta'ala in kahalan mo halom kaligap mga umat Islam in kahalan malom kaligap na kaubatanin ini masaot sin kita nyo ini biddikri hapag tumtuman pa Allah ta'ala iban alupon tanyo in pardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala patawron tanyo lingkod tanyo magdikir fa Allah mga yudwa pa Allah subhanahu wa ta'ala sinikahatol sin pakaradyaan tanyo dunya labi lubad law akhirat ampayan laong tabiya dakuman kaiwanan den kato tanyo mataod pa in lingkod niya pagmitingan sin dunya mataod din waktu niya magbasa newspaper dahil si magbasa sin Quranul Karim kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala may taayat mga kiulungan sin Allah sabab sin kaligap mga umat Islam na masaot ito hamuin pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala lawang Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ma ra'aytu shay'an anfa'a lil-'abd fi ma'ashi wa ma'adih wayruna kunaka kita unu-uno na amuin labi makamumpaat pahambuk ipon na hindi naman nakabuhi niya dunya labi lubat na adlaw akhirat min iqbalihi ala Allah dahil ngamuin alupun niya na impardakan sin Allah ta'ala layuan niya dahil ngamuin pardakan sin Allah ta'ala hinangun niya inpiyang langan layuan niya washtighalihi bidikri ligapun niyan ginhawabaran niya haparkala uno haparkala pagtumtuman pa Allah subhanahu wa ta'ala wa tana'umihi bihubbih iban mampunya isya nikmat pa Allah subhanahu wa ta'ala hapag kasila sa pa Allah subhanahu wa ta'ala wa isarihi limardatih iban pa labihun niya in karidaan sin Tuhan Rabbul Alamin amuyan Tuhan in labi makamumpaat kay mo dunya labi luwad law akhirat ini kaupat mga umat Islam undang-undang Hindu katu Ibnul Qayyim rahimahullah biyari ini pagbista sin ginawabaran anna muhasabatan nafs amuin paghisab sin ginhawabaran ala harakatil jawarih amuin hakignot kuhibal sin amuin ginhawabaran tanyo ini kalamul lisan in kabtangan sin dila kita tanyo na Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an masabut tanyo biya kabalikan tanyo biya salawat Abu Bakar As-Siddiq sarayaw na manusia sin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kia ipla kalom Quran in amuin kalaguan hi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mataun ayat ng kalom Quran mga umat Islam sumabot kita niyo saniyas na idhuma fil ghar id yaqulu li sahibi la tahzan inna Allah ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha أجمع المسلمون على أن المراد بالصاحب هنا أبو بكر آية الله تعالى سورة التوبة أمين هلوم سلا
kuiba iban si Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyaitan siya si Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahzan, ayaw na kau masusa, inna Allah ma'ana, munnal to insarta ta, inibanta Allah subhanahu wa ta'ala. Isiyong biyaitan niya to, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ijma'in katan Muslim. Ayat, ikarwas mabut kita niyo, mataon ayat mga umat Islam, Suratul Zumar, parman sinallahu ta'ala, walladhi jaa bisidqi, wasaddaqa bihi, ulaika humul muttaqun. أخرج البزار وابن عساكر أن عليا رضي الله عنه قال في تفسيرها أن المراد بالصدق بالذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Parman sin Allah Ta'ala, iban sin amuin, nagdarasin kasabunalan. Hisiu ini siabuti Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, tafsirannya hi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wasaddaqa bihi, iban sinamuin namun nalikannya laungi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, mismuhi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, hi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maksud ini amin namun nalikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagdarasin kasabunalan. Ulaika humul muttaqun. Parman sinallahu ta'ala, sila na yatuin nagmamabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Habi ini na yung darajat, ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kita tanin kahalan niya. Kana yumsik bilisani, kawalikan tanin biya salawat. Amin agpangan niya yung dila niya. Buka niya magkaptangan, sampay pagimumungan niya, hadal ladhi auradanil mawarid. Amo na ini kabinsa na kako. Amuin, dila ko ini, agpangan niya mga umat Islam. Min ahadi ulama ila jilla wa immatis salaf, dengan mga salaf na salih, alim, imam, kala rahimahullah, wallahi, ibut pa Allah, ma takallamtu bi kalima mundu 40 aman, illa wa a'dadtu laha jawaban bayna yaday Allahi jalla wa ala. Ibut pa Allah, wayroon ako nakakabtang, hambuk kabtangan halong sin kapatan tahun, buat malingkan tiyata kamahan ko ini, jawaban hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin adlaw tumindog na ako, hisahon na ako sin Allah subhanahu wa ta'ala, tiyata kamahan ko ini, jawaban alom sina kapatan tahun, wayro na ako nakakabtang, misan ang bukabtangan buat malingkan tiyata kamahan ko ini, jawaban hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biat mga umat Islam ini kaupat, amuin paghisab sila ang gaw takbaran kignot kuhibal. In lima mo ini katan tikang sinsiki mo, pangatod mo, inamuin pangdungog mo ini. Lang Ibnul Qayyim rahimahullah, asubon min ginawabaran mo sinatastu para kala, mada aradtu bihada, unong in kabayan ko, hinangon nakignot ko ibal ko ini. Usanon ko pag maksiat, usanon ko ato pagtaat. Tanto tod man kita mabasim paruntungan, usalon ta pagtaat mga umat Islam. Ini karwa pangasubo, wani man fa'altu, para kansiyo ini hinangon ko, para kansiyo wayron dapat sarang karena sinallahu subhanahu wa ta'ala hasupaya ini taymaun sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amin malayo siya ling ariyasum ang mga umat Islam, in hikatunya wa ala ayi wajhin fa'altuhu, wa ala ayi wajhin fa'altu, asubuntin ginawabaran tabang tahibalon in ginawabaran kignot ko hibal ini, uno tirabusan hibalon ko ini, hinangon ko ini. Miya maganda ka kabayaan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, sababang di mga umat Islam na iniyan makalamun siya beta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Hisiyo-siyo in naghinang, sinhinang, wayro na mo piyangdakan in siya, di tay maun hibalik kaniya in kakahinang niya, di tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari nalupas in alta tanyo, nalupas in waktu tanyo, nalupas in amuin sangsa tanyo paghinangan sin parakala, amuin wayroon piyangdakan katu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyayan mga umat Islam atasupat parakala undang-undang, amuin hantang sin paghisab sin ginawabaran. Damikian nasabutan yung kahalan si mga kasahabatan. Biat tuwing buka nila mga umat Islam, mataw din tangis nila, in kabuka nila, in paghisab nila sin ginawabaran. Sampay hambuok din nga mga tabi'in, mga umat Islam. Ibn Abi Mulkiya rahimahullah, law niya adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nakaabot ako lang niya katluan kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. In katan sila yattu, mabuka sila. Amuin,
matarbilang in ginawaran nila dengan mga munafiq. Ma minhum ahadun yaqulu innahu ala imani Jibril wa Mikail. Wayroon misan hang katawren kanila maghimumungan in pag-iman niya un mataas. Makusugin pag-iman niya biasin pag-iman hi Jibril kan Mikail. Biyaya ning kaaunan nila mga kaulungan sin Allah. Mataud mga kasahabatan. In amun kabuka nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hi Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah radhiyallahu an. Sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Ubaidah aminu hadhil ummah. Amuin kapangandulan sin umat ini. Sumagawa unuin akhirnya. In kabuka niya sin parakala dakula paghisab ini dengan mga hilalaungan niya. Wadidtu anni kabash. Mabaya na ako in mahinang. Bili-bili. Dabahani ak ahli. Amuin sumbayon na ako sin ahli ko. Summa akalu lahmi. Mahuli ang panila kaununin unod ko. Summa hisu maraki. So, mahuli ang panila inumun in sawaw piaglutuan kako. Biat tuin kabuka nila mga umat Islam. Sa parakala dakula amin mabaya na sila mahinang. Bili-bili. Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Sab sin mga hayupin ni puas para kala buko na sin kahalan sin manu sin mga umat Islam sabun adlaw akhirat. Abu Dhar radhiyallahu an unin akhinya wadidtu an nila mukhlaq mabaya na ako wala na ako piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala min puas para kala na para kala dakula mga umat Islam hangkan sa rendi hay ni mga kiulungan sin Allah. Lahum Ibnul Qayyim rahimahullah wa man ta'ammala ahwal as-sahaba. Siyo-siyo indungdungan niya, inkahalan si mga kasahabatan, wajadahum, kawakan niya, kakitaan niya yung mga sila yatto. Uno, fi ghayatil amal, ma ghayatil khawf. Yatto apuntukan kusog magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In alistu iman tuyo karayawan, yatto, sumagawa maagayatil khawf. In kabuha nila, damikyan day sa mga kiulungan sin Allah, nakalandu day sab. Unin aki Ibnul Qayyim rahimahullah, wa nahnu jami'una, in kita niyo ini, kataan kita niyo, bainat taksir, in kaunan tanyo, kulangin ibadat, bukun hat kulangin kaibanan, balit tafriq, wayroon pa ibadat sin kaibanan, la ilaha illallah wal aman. Sumawa wayroon da inu-inu sin manusia. Wayroon da inu-inu sin manusia. Inini hipagilalaw ng Ibnul Qayyim rahimahullah zaman niya biadi ng kahalan tanyo biyaon mga kiaulungan sin Allah. Dahil nga sabiat to, hisarun tanyo ginahawaran tanyo supaya mahatul tanyo in kasaan tanyo kapag taubatan in pardusahan. Sabab in parakala biya ini amin di na ipag-inu-inu si manusia in kahalan niya misan wayroon pa ibadat at kulang in ibadat niya. Laong Ibnul Mubarak rahimahullah, inna min a'zamil masaib, bunal to din ha mga salago-lago na musiba lirrajuli, hambu kusog, lamod na yung babae, ay ya'lama min nafsi taksiran summa la yubali wala yahzan alay. Amuin, kaya ingatan yung ginawaran niya, kulang in ibadat, mahuli di na siya mag-inu-inu. Di na niya ipagmasusayat to. Ini musibah dakula mga umat Islam. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. In makabuha amin dagpakan siya sin kamatay. Alawm wayroon ibadat in mangi natuod amin dagpakan siya sin kamatay. Halong pagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Pangayon tanyo mga kiaulungan sin Allah. Pa Allah ta'ala kasalamatan. Iwan kalapasan nga mga kahalan biya ini. Ininikatan ubatan tanyo sin paghisab sin ginhawabaran. Murah-murahan mga kiulungan sin Allah, papagmumpaatun katu tanyo sin Allah taning kapangadjian tanyo amapun ini sarta papagbarakatun katu tanyo. Asalullah jalla wa ala ay yu'izza al-islam wal muslimin wa yudilla ash-shirka wal musyrikin wa yasif 'anna wa 'anil muslimin kull sharrin wa bala'in wa fitnah wa yubida 'anna kaidal fujjar wa syarral ashrar wa syarra tawarikil laili wan nahar wa yuhsina aqibatana fil umuri kulliha wa yujirana min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Magsukul kanyo kataan mga kiulungan sin Allah hapag
tungog sinam di magbati laul kamu magdungog sin Pangindo sina kami Islam mura-muran sa pagbarakat kato sin Allah Ta'ala. Salam doa kanyo katan. Allahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.